Samson Teron Fiction Case A Pensing Hasong Hara Along Education Awareness Aputak Kahumri Dampini Pine Koragi Tom Arni Samson Teron Fiction Case A Pen Sing Hasong Hara Along Karbiang Long Atoka no Low Technology Puamen Pensing Hasong Hara Jirka Intia Rong Pua Demalo Equality Education Mate Luka Charlie Awareness Aputak Chirok Talk Pen Mikey Bidam Lason Sing Hasong Hara Along Sitami Along Pen Along Luka Charlie Papi Dun Hoop Ajopini Arni Macho Case A Pen Laso Sagading Bang Abilang Bon Stepini Arni Long Ri Long Padapan Chimata Pen Si Samson Teron Case A Pen Ahin Hara Along Humri Dam Lobon Sita Along Caprega Toga No Sita Humri Dam Chia Panbor Ipon Po Puta Case A Claim Bang Puatum Kapachini Pon Lapen Case A Long Life Pu Hang Teran Pon Si Mai Pajut Pon Case ya bitu mutum pendak jirka yang tiarong long tok lang cirok tok mate education awareness a campaign amai nang pedu apan ban lo pendak nang humri det na bangke ninduk ni lo laso rong bangke ha enangan aning kana pa na bangke dak school hini ke thom LP school do sitame pini bangke laso rong bangke school ka videra jok usumar tum sitame lokachar ya war sai bangke avi pin lo lasi la bangke pini karbeng long piningan ningkan troksike brake thomanta paret lo laso angbong sitame karbiang long ar lo marsi pini school bangke laso dim long kedotanga school bang cepa we thudera bangke la bangke ningduk memema tabe la bangke gross violation of lake fundamental rights lo ate right to education bangke legal lake fundamental rights lo posi anu tinta india lo ke du ajati tin le punon akhei tin le punon seta amhang thek tanglo pulo tangte luka charli iya bangke lagi se fundamental rights seta pinia bangke la sorong long bangke luka charli avar sai ki pia bangke ingting ku goson si tum thek long lo ke pipe de ra teng lo athia school se vede lo posi tage daga tuma phan ke do da ke do ana rong ara tuma phan so ki thur mi ove tuma phan same lage isi a mek ki di bhera teng si che man det lo se karbeng lo tonomas council tum pen prabjin pen alai to department nang che toy pen ladak ke dotang school ko pia posi pon den ma uthor ladak na chi bi thu ya phan kar bilo charli song hin pen chali the quality education pusi pubam ke sar tum ke la subang ke kar benglo tonomas council ki pu bang ke quality education afan si nona bang ke alang tum claim bom lo pusi pu lepen ke dam tang ke nili tum afan an sta me hala so a group long nang pangrum pon lo sini tum men thang dak ining ke ho pen le ki kat pani tum ki dun de pula son phan kali se tame asia chuning ri kang tung la helo quality education for my school bang pawi thu bom inkir thu bom a quality bang ke kese to ning dok de quality education pulotang te ke do tang apo develop hoy der pota puthot ka upgrade thu LP school ke do dim non ke student ong cher lo pot ke thek nang bat cher lo pot dak tanon ke ME school pithu nang po ME school ke do dim high school pon thu nang po high school ke do dim higher secondary pon nang po lapen mesen infrastructure pipen mesen a teacher pipen kapaching thur ji la so school ke claim pen mesen a result ka pelong pasi quality education tu seta elong penta school pawe det elong school ta pawir det hala ke quality education bangali lo hala bangke quality education against ke claim nang naklo usi ke ase tum pene pachini lo